Badudi ba mekhukhung ya Caleb Motshabi ba tlogetswe tlalelong ba sena magae ka lebaka la mafula mo lebakeng le ba gare ba lebedišiša ditshenyagalelo. Bahlankedi ba taolo ya tšhoganetšo ka Free State ba re ba ntšhitše mahlo dinameng. Pula e nele mo dinaweng, matlo a tletse metsi, dikoloi tsa matitšhara di a kgona go tsena, bana ba ya sekolong ga gona mo re tsenang le teng ka mo teng ga matlo a rona. Ne re kopa government ya rona, councilora ya rona itise ka matla empe re tlose go kgona go bona na re ya kae. E ka re ba ka lokisa mo as hona le ntwe ya gore ba ntse ba tlosa batho ba ba isa ka ntle open space e kana ba ka speed up process gore at least yana batho ba kgone gore ba e ka mane go etsetsa gore batho ba ska ba tlo dula boemong bo tsena naso. Mokgatlo wa Red Cross o tsene fase o lekodišiša maemo. Hona jwale ho thata hore ka computer ka assessment ya rona ba mepula tsena but he re tla sheba hore nna ke eng se se hlokahalang go kgona thusa community ya rona. Ba kantoro ya maemo a Leratadima ba ntšhitše tshebošo ka pula e matla yeo e lebelletšwego ka bohlabela bja Free State.